أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. Dengung ya, Ainda dengung karena mensukun bertemu dan wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Wa man ya'shu an dzikrir rahmanil qayyid lahu syaitan fahuwa qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqain wa bainaka bu'dal mashriqain fa bi'sal qarin wa lan yanfa'akumul yawma idh zalamtum annakum fil 'adabi mushtarikun afa anta tusmi'us summa aw tahdil 'umya wa man kana fi dhalalin mubin fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun aw nuriyannaka alladhi a'adnahum fa inna 'alayhim muqtadirun fastamsik billadhi uhiya ilayk innaka 'ala siratin mustaqim wa innahu ladhikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun wa laqad arsalna Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasul rabbil alamin falamma ja'ahum biayatina idahum minha yadhhabun. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون
وقالوا يا ساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. Kalau ada dibaca salah satu alihatuna ya wa qalu alihatuna ya itu in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani Israil walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim wala yasuddannakum syaitan innahu lakum aduwwun mubin walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم
المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا
عليهم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماوات بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا syukur ketemu tak belum inna muntaqimun seakan-akan mau baca huruf berikutnya seakan-akan jadi nunnya disamakan walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin wa alla ta'lu 'ala Allah inni atikum bisultanin mubin wa inni a'udzu birabbi wa rabbikum an tarjumuni wa illam tu'minu li fa'tazilun fada'a rabbahu anna ha'ula'i qawmun mujrimun fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un watsrukil bahra rahwa kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalik wa awrasnaha qauman akharin fama baqat alaihimus samaa'u wal ard wa ma kanu munzarin wa laqad najjayna bani Israila minal 'adzabil muhin
musrifin. Nunnya disamakan, seakan-akan bibirnya kefa. Fir'aun dilapangkan berarti sukun. Fir'aun innahu kana 'aliyan minal musrifin walaqad ikhtarnahum 'ala 'ilmin 'alal 'alamin wa atainahum minal ayati ma fihi bala'un mubin. Inna haula'i layaqulun in hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimunsyarin fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin ahum khairun am qaumu tubba' walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in yawma la yughni mawlan 'an mawlan syai'an wa la hum yunsarun illa man rahimallah innahu huwal azizur rahim. Inna syajarataz zaqqum ta'amul asim kal muhli yaghli fil butur kaghayril hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim summa subbu fawqa ra'sihi min 'adabil hamim Dzuk innaka antal azizul karim. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa 'uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kadzalik wa zawwajnahum bihurin 'ain yad'una fiha bikulli fakihatin aminin la yadurruna fiha al-mauta illa al-mautatal ula wa waqahum 'adzabal jahim fadlan min rabbik dzalika huwal fawzul 'adzim fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun fartaqib innahum murtaqibun. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hanya cuma 2 harokat. Ha sendiri, panjangnya sendiri. Ha
Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samaa'i min rizqin fa ahya bihil arda ba'da mawtiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumin ya'qilun. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Wailul likulli affakin asim yasma'u ayatillahi tutla 'alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum 'adzabun muhin. Dengan non disamarkan seakan-akan mau baca wau, jadi masuk ke huruf wau, melebur. Min waraihim jahannam wa la yughni anhum ma kasabu syai'an wa la mattakhadhu min dunillahi awliya wa lahum 'adzabun 'adzim. Hadha huda walladzina kafaru bi ayati rabbihim lahum 'adzabun min rizqin 'alim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litazriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Wa laqad atayna bani Israila al-kitaba wal hukma wan nubuwwata warzaqnahum minat tayyibat wa faddalnahum 'alal 'alamin.
فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعدها mulutnya bibirnya dikatakan mim nunya tidak dibaca faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna wa ma lahum bidzalika min 'ilm innahum illa yadhunnun salah innahum illa yadhunnun wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatahum إلا أن كان حجتهم إلا أن قالوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر
kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih dzalika huwal fawzul mubin wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah in nadhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqinin sadaqallahul adzim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika amin ya rabbal alamin. Dibaca Haji Munah ayat terakhir.